Ke Niaw Wasa United kalayo biang banra e kanam lahduh hadian bakalala ban penlim ar laiwe ya kalat hat labo sports club haka final super division football tournament ukyang nangba memorial trophy kaba penyai daka West Jainta District Sports Association WJDSA kabalong hakyang nangba stadium haka hynriew tarik nok pra ya kini ki argol ka Niaw Wasa la thep lingba civility khong malai haka minute kabasan phupra Bad upen syai la thong haka minit ke hynriew po. Ka shigol kala that labo la thep lengba usan ki langstang pra hynriew. Kani ka jinyo ra nam lahduh ka Niaw Wasa kade ka sien ka hynriew bat kani ka kenti. Kata nadu usnem arjar hynriew arjar khanyo arjar khatpra arjar arpui arjar arpuar arjar arpulai. Ka Niaw Wasa kala long tengru ka lahduh jong ka Meghalaya State League. Da kani kanam job ka Niaw Wasa United kalayo ya kasong pisa ka basan po hajar tingka kat ba kalat hat labo kalayo ya kasong pisa ka balai po hajar tingka rengkat ka trofi la samru ya ka khusnam man of the match cha udash ngain sukhlain kanam best goalkeeper layo da upen ngain lang tingkra baro arngot kide jong ka Niaw Wasa United kanam top scorer balayo da ubante lang shela jong kalat hat labo SC bat kanam player of the tournament layo da urishan lang idkar jong ka Niaw Wasa United ya kajia kun final lawan bansakhilang da UMLA ka jawai uma wailat miki shela MDC uma oktomewat lamen district sports officer West Jainta Hills district uma krobok pasa working president WJDSA uma EMH pasa Kid khot nong kit kam ka WJDSA na lor kiwe. Rotate, so player dia, Yusuf. Player dia. Rotate, rotate,